menen chrétien bebe menen julbe ben menen joki annabi Isa ko mame tu vois non jono on inventi to des chrétien parce que des chrétien ko on inventi ina kan ko wolinde annabi Isa wala ga jangi mi jangi injila hayno ko du windaki des chrétien ko on inventi ko on fe findi dum tu vois non maintenant ay annabi Isa ay no représentera Christ un bon pasteur ɗum ɗo ko Vatican woni ɗum ɗo ko Vatican tigiri hino be représentiri annabi Isa ino be représentiri le bon pasteur ko enen ko ene wola fimu ayino mo ko gayna ko baalo makko donc menen woni annabi Isa ko annabi Isa misal annabi Isa ko fi ame wola gayna ko voilà donc menen mi wata wonde crédit parce que crédit ko dina fenade fifindaga hoore makko donc mi wata wonde crédit en fait joni noon onon wona équipe goto hande kadi ina goto wonde rewde ala wolde ɗo tungo lami sa ndaari annabi Isa moƴƴa a ndaari fulɓe ɓen a tawa pellet arabu ɓen artu colonise itti fulɓe ɓen par ce que sa ndaari jikku pullo on a ndaari jikku annabi Isa on a taway ko exactement arabu ari baleyi ɗum ɗon dirni ɗum ɗon fes jonni on arabujo ɓe wolande frère en fof en fait piɗon goy min kadi ko non mame wolande voilà mi kadi no ndaru mboɗo hino mboɗo pullo ko pullon ko annabi Isa ko minen donc minen mi watama de chrétien on ko min numa ala famude ko mamma yetade kon ndenne annabi Isa ko Muhammad ko annabi Isa ko dina gota kan ko annaba ko ɓe yaltuɓe amin janni dina gota kan depuis ka awwalu donc minen ndenne no islam ko jokkuɗo Allah no o annabi Isajo ko annabajo Allah voilà comme innata le père on noddayno mo le père a fami voilà donc menen oɗo himo ko alqur'ana mo wala fi mo julɗo fof no jokki o parce que hay mawɓe men ɓe lawɗo hari men so ɓe jangi alqur'ana mi jangata no hadis ko alqur'ana e injira e tawrata e zabour ko ɗi ɗe defte jangete noon donc menen jokki annabi Isa ita arɗo e palapalanda min sikka min jokki annabi Isa ko on tun mi yarta ƴiƴam makko min ñamata tewu makko oɗon noon ka kete yagal ko ɗum watto ko ɗum bamanaɓe ɓe wonni wadde hande saabu ɗum saabu famodire onon hande bambaraɓe onon abo waddoyta onon bamanaɓe ɓen e musiyankoɓe ɓen ko dekkugol tewu gaynakoɓe maali ɗo e Burkina yaron ɓe ƴiƴan tan ɗum tigi ɓe jokki ko ɗum woni dina mon kan ko ɗum par ce que ko ɗum woni dina mon kan ko yargolloɗa nayi mélange ɓayi ko manipulation sabbe famodire andi on ala famude dina ka jokkuɗon kan on anda ko jokkuɗon en vrai de vrai woɓɓe mon anda dina ɓe kan ko yarugol ko ɗum ƴiyata ɗe scandale ji a Europe ɗo ɓe yara ƴiƴan bobo ɓena ɗum adana krom ɓe yara ƴiƴan yimɓe ɓe ñama ɓe tewu on fi heɓugol puissance ko ɗum woni dina maɓɓe kan depuis awwal ko kan ɗon ɓe fefindi e fenade ɓe kooli ɗum hoore annabi Isa no ɓe wahabiyaɓe ɓe fefindi fenade ɓe kooli hoore nelaɗo ɗi hadisaji maɓɓe ɗo mais menen ko annabi Isa min ko mo amen en fait men jokkamo menen ko Allah min jokki kono oɗo ko arnoɗo feññingol ko bem makko nulimo kon yani Allah men fof ko men ɓiɓɓe Allah a faami voilà donc onon no yaroɓe ƴiƴamma koɗan dekkatewu makko on ka église yo en nayi et puis ɗo mari pasteur ɓe meeɗa wonde gaynako onon yahay toon menen par ce que ko pasteur ko gaynakojo donc a wona gaynako on wonirɗa pasteur déjà ko gaynako woni pasteur donc jokkuɓe ɓeɗo ɓe woni jokkuɓe annabi Isa a faami ni ɗum ɗo wayi voilà donc e dina goota en fait voilà